وزارت نخوی هرم دبن ناو نیشان رهنمایی پی بجارتن سرپیچین هاتو چون با آوایک قستی نویسینک بلاف کرد و ناراضیبون خلکی لپی خوانی هر دوی کوانه دا هجمارک پارێزەرên خۆبەش li ber derê dadgeha bajarê Hewlêrê kom bûn. ئەوەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەگوزارێ بەڕاستی ڕوتانەوەیەکی ڕووتی کۆمەلگای کوردیە ئەوەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەگوزارێ جۆرێکە لە فێڵکردنی حکوومەت بەرامبەر بە خەڵک و ئێمە خۆشبەختانە دوای ئەوەی کە ئەو فشارەمان دروست کرد بە پێو زانیاریانێک کە ئێستا هەمانە وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ هەندێک لە فراکسیۆنەکانی پەرلەمان دانیشتنی کردووە و بڕیاری داوە بە چاوپۆشی لەو بڕیارە بکات کە ئاماژە بە دوو قاتی غەرامەکان دەکات. ریڤەبەریە هاتوچوونە هەولێرê jî li ser vê ragihandina wezareta navxۆ zelalkirinek belav kiriye û dibêje hindek ji welatiyan ji wan du rûpelên ku behsa du hindekirina cezayan dike heke di demên du heyvan da nehête dayîn bi şaşitî têgiheştne. Di vê zelalkirinê de hatiye heke welatiyek daxwaz bike cezayê wî bi avayek qistî lê werbigirin lê qistên xwe zêdetir ji du heyvan paş bêxne ev vê demê cezaya wî dibe du hinde. ریڤەبەرê hatoçûnê jî got du hindekirin tenê wan cezayan li xwe digire ku cezayê wan ji 500,000 dînaran zêdetir bibe. Rîveberê hatoçûna Herêmê jî got ev biryar hatiye rawestandin. Carê kar bew beyannameyê ragîrawe. Bes ragirtin waniye? Em ragîrawe ême jî nekin leber ew yeksa li weqayê îşa karî têne heçî beyanê derçê erê li weqaya neşr vêk ew kate îşî pêkiriye و ئێستاش ئیش بە و بەیانە ناکرێ هەتاکەی ئیتر ئیشی پێ ناکرێ جارێ. ریڤەبەریە هاتوچوونە Herêmê got du hindekirina cezayên hatoçûnê biryarek nû nîne û li yasaya hatoçûna Iraqî ya ji mara 86 a sala 2004 hatiye û ji aliyê dil ve serokê fraksiyona partî li Parlemana Kurdistanê got bi hevlên wan ev biryar hatiye rawestandin.